Just dutangiye none tubasuhuza tubashimira uburyo mudahwema kutugaragariza urukundo mukunda amakuru tuba twabateguriye umunsi ku wundi. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Fayulu yibasiye Tisekedi amwita intumwa y'u Rwanda. Ikaze. Umunyapolitike Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo RDC yibasiye Perezida Felix Antoine Tisekedi Tilombo amwita intumwa yashyizweho na leta y'u Rwanda. Fayulu uyobora ishyaka ESID mu kiganiro yagiriye kuri TV5 Monde kuri uyu wa 10 Ugushyingo 2022 kibanze ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu cyabo, by'umwihariko ku mirwano y'ingabo za leta n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Yatangaje ko Tisekedi yakabaye yaragikemuye mu gihe amaze ku butegetsi. Gukemura ikibazo ngo byari kunyura mu kubaka ubushobozi bw'igisirikare cy'igihugu, ariko ngo ntabyo yakoze. Ati Bwana Tisekedi ntushoboye, nta n'ubushobozi ufite bwo kurwanya M23. Yaje gukora ikindi kintu, yaje gushaka amafaranga hamwe n'inshuti ze. Mu myaka 3 aba yarashyizeho igisirikare gikomeye gifite ibikoresho kandi gifite umurava. Ageze ku kirego cya leta RDC cy'uko u Rwanda rufasha M23, Fayulu yavuze ko igihugu cyabo cyinjiriwe mu nzego zose kandi ngo u Rwanda nirwo rwashyize Tisekedi ku butegetsi. Ati hari ukwinjirirwa mu nzego zose, kimwe nuko Bwana Tisekedi ari umuntu woherejwe kandi ashyirwaho n'u Rwanda. Fayulu ukunze kurwanya ibyemezo bya Tisekedi atangaje aya magambo mu gihe uyu mukuru w'igihugu akomeje gushinja u Rwanda kugira uruhare mu kibazo cy'umutekano muke mu gihugu cyabo, aho yemeza ko rufasha M23 mu mirwano ibera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Gusa rwo rurabihakana rwiva inyuma, ndetse hashyizweho itsinda rizayobora na guverinoma Jao Mason wo muri Angola rikaba rizakoraho iperereza.